җырлый. Чын безнеңчә матур, милли ки, башка килә уйлар, төрле, әллә нинди зарлы, моңлы ки, өзлеп кенә әйтеп бирә. Татар күңле, ниләр сизгәнен, мискин булып торган 300 елда, тәкъдир безне ничек изгәнен. Күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып чыга күңленнән. Хайран булып җырны тыңлап тордым, ташлап түбән дөнья уйларын. Күз алдымда күргән төсле булдым, Болгар һәм Агыйдел буйларын. Түзә алмадым, бардым җырлаучыга дидем: "Кардәш, бу көй нинди көй?" Җавабында милләттәшем миңа: "Бу көй була" диде, Әллүки. Җәйкин язdım biraz, yazмыйм әле кеш күзләрен, Аксу йөзле, кара кашлы, кара күзле кызларын. Бу авылның нинҗиен, мәйдан сабаны туйларын. Язмыймын, куркып, йокларга китәр дип уйларым. Тукта, мин юлдан адашкан икән бит, күр әле. Әллә нигездән дә шыккан, сүз башым бит шур әле. Әз генә сабыр ит әле, хәзер язам. Уйласам авылымны, хаклымнан да мин хәзер язам. Mon cher lecteur, as-tu vu le crochet du jeune Jigit? Oui, les doigts de Chouralet étaient enfoncés par un coin. Peu à peu, le Chouralet commença à comprendre en gros cette ruse proposée par l'abatteur. Le Chouralet ne peut ni bouger ni remuer. Il ne peut pas comprendre cette astuce des gens. Et il regarde toujours cette hache qu'il avait punie. Les doigts de Chouralet étaient capturés par leurs dents. Il a très vite compris cette ruse. Il crie, il hurle, il a du mal. Mais en vain, il appelle ses confrères à le soutenir et à l'aider. En même temps, il s'adresse à son adversaire. « Je t'en prie, je t'en supplie, laisse-moi en liberté. Je te donnerai la parole d'honneur de ne plus jamais toucher aux gens solitaires ainsi qu'à ta tribu et tes frères. » Mon cher ami, mes bras sont très malades à cause de cette blessure. C'est pourquoi je t'en prie de nouveau. Ne fâche pas Chouralet. Qu'est-ce qui te donnera sa colère?